bonke ngiyabingelela bobabe asivile bobabe ashaye bharadula. Amen. Hallelujah. Siyabingelela bomake nabo nezini soprano yini bomake. Asivile abantu abasha kuhlangene imix yabantu. Ayikhona nangroba abantu abasha abobhuti nabo sesi. Asivile Sunday school. Hallelujah. Ngiyabonga abazalwane ekseni sithi ukukhuluma ngendzaba ye-fasting. Sithi ukukhuluma ngani bazalwane? I-fasting bazalwane is to stay without food for more than 6 hours. If you are without food in your stomach for more than 6 hours, then lokho kuyaqala kubitwa ngani bazalwane nge-fasting. I-fasting is to stay without food for more than 6 hours. Lokho ungaze kube more than 6 hours ungakadli kuconstitute to ke fasting. Ubitwa ngokuthi ungumuntu lo fastile. Kuyavakala bazalwane. Ngakho ke i-fasting bazalwane ayisiyo yemakholwa kuphela. I-fasting even nemandla ebumnyama ayayisebenzisa i-fasting. I-fasting uma ungayi-understand ungayenda ungawaboni ama-results ngenxa yokuthi uyendile kodwa wangayendi kahle. Sizoqhubeka sikhulume ngayo ngoba umnyaka nawuqala umnyaka waJanuary nawuqala bazalwane siqala nge-fasting. Sitochaza ukuthi why siqale nge-fasting. Kancane nje ngisakofika lawo malanga lawo bathi nje kudlalela sina bazalwane sibitwa ngekuthi singema-Christians. Angisibazalwane sibitwa ngokuthini? Singema-Christians. Leli gama lelithi Christians lichaza ukuthi sine sendisa kwaKristu kumbe senda ngendlela Kristu yeenda ngayo. Incwadi yaMatthew naMark naLuke naJohn iyamveta Jesu ukuthi before ayoqala umsebenzi wonke lo wawenda waholelwa ngumoya waNkulunkulu wamholela ehlane. Before ayoqala kusebenza waholelwa ngumoya waNkulunkulu wamholela kuphi ehlane. Wayozila for 40 days and 40 nights angadli kudla. Ngakho ke wabese uyaqala uyasebenza ngoba Kristu ayi-foundation yethu nathi asikwati kuqala tinto bazalwane kumbe siqala umnyaka singakawuqalanga nge-fasting. Ingakho ke nathi umnyaka nawuqala kungaba ngi-7 days kungaba ngi-10 days kungaba ngi-21 days asikase samenda 40 days. Siqala nge-fasting ngoba inkosi yethu Jesu yaqala ngokufasta nathi kumele siqale ngekufasta. Kuyavakala bazalwane. Ngakho ke bazalwane kufasta kuhlukaniseke kathathu. Kune fasting le uyenda without a reason. Ngile ukuthi uvuke ekseni ungadli lutho ungathandazi kuze kuyoshaya bo-4-5 ntambama. Mhlambe usekhaya ubhizi uyaklina kumbe usemsebenzini ubambekile ngemsebenzi ubhizi uyabamba uthi nawubuka isikhathi hey sengibo-4 ntambama, hey sengibo-3 ntambama, hey sengibo-5 ntambama. Awukathandazi na uvuka ukuthi uthandazela kufasta mara sewuhlale without food for more than 6 hours sekumnzambama sewuyadibona ukuthi selishonelanga ungakadli. Do not take that day as a fasting. Bekuyi fasting without a reason. Bokuthi uhlalele nje ungakazilanga akushifti lutho lokho akumbalekisi intokoloshi lokho akumthinzi uNkulunkulu lokho akuvuleli iminyango lokho akuelevate to any level lokho kumanje baba nguwe nje lokhohlwe kudla. Kuyavakala bazalwane. I-fasting yesibili ngilapha bazalwane ufasta khona mara ufastela lamanye emarizini ngaphandle kwaNkulunkulu. Ngila khona emadloti ayafasta tinyanga tiyafasta bantu labadlala ibhola ngathi ngiyalo kudzala bebafasta
bebabathatha mhlambe bayodlala ngesondo babathathe ngalesihlanu bathi akungani lapho bebajola babalethe intombi banako bonke bebabathatha bathi awulali le ntombi awendi lutho babathathe bababengenza wonke lelo fasting yabo leyo bazalwane bebekela ukuthi babe ready babe nemandla okuyodlala ngalelanga lebodlala ngalo even bantu abafuna kuyobulala abanye abantu bayayithatha ifasting yokuthi bakhulume nabonkulunkulu babo even abantu abafuna ukuthakatha mina nawe bayayithatha ifasting nethi nje lokukhona ukuthi mina nawe asithakatheki bayayithatha ifasting yonke imimoya nayifuna kuba semandleni iba semandleni ngefasting ngile yesibili ukuthi mina ifasting but for other reasons bese siba ne-fasting bazalwane le yokufuna buso baNkulunkulu ngile yesithathu le yokuqala kule kusibongana reason umane wabona chafonga kahle le yesibili ke ukuthi bantu basemveni ngaphandle kwethu makholwa bayafasta mara bafastele ukuthi bafuna kwenza into letinye ngaphandle kokukhonza uNkulunkulu se le yesibili fasting ngile ukuthi siyafasta ngoba sifuna ubuso baNkulunkulu bazalwane simele ke ukuthi namhla sibuke le fasting le ukuthi siyafasta ngoba sifuna ubuso baNkulunkulu awufasti ngoba uyambribe uNkulunkulu awufasti ngoba ufuna ukumthenga ufuna ukuthenga emehlo kaNkulunkulu ngifuna siqalele sibuke imvotha le yafasta ngoba beyizama ukubribe uNkulunkulu ngathi ya 2 Samuel chapter 12 aga bribe understanding Samuel chapter 12 asitali isifunze verse 1 2 Samuel chapter 12 asitali isifunze verse 1 Simakade wathumela Nathani kuDavide wathi kube afike kuye wakhuluma wathi edolobheni lelithithe kwakunamadoda lamabili lalela verse number 1 lapha ku 2 Samuel chapter 12 lithi simakade bani bazalwane simakade wathumela Nathani Nathani kuDavide ukuthi ayomtshela ayomnikeza a warning ukuthi kunento lekayendile eDavide leyimbi leyisinengiso leyimkwadisile uNkulunkulu kulabo mhlawumbe labangalifunza iBhayibheli ofika ukuchaza letha sivule ku 2 Samuel wesibili chapter 12 besafunze verse 1 angisibaza bani othiphize kuze kube kayi 3 2 Samuel chapter 12 sisafunze verse 1 2 Samuel chapter 12 sifunze verse 1 2 Samuel chapter 12 sifunze verse 1 simakade wathumela Nathani kuDavide ukuthi ayomtshela ukuthi lendo la yendile imkwadisile uNkulunkulu bekendeni Davide uma uyifunza lenzaba Davide kuthiwa asaqala kungena ekubeni inkosi bekuthiwa njalo uma impi iyolwa agijime nabo emasotsha akhe
ayolwa nabo impi. Uyababona mhlamakholwa uma sasemasha ekukholweni lekagijimela tonke into kaNkulunkulu kahle. naDavide naye bekakuleli kholwa lelo amgijimela kahle uNkulunkulu. Wahamba wajwayela ngoba kunebantu lebahamba bakujwayelako nje kuba senkosini. Umuntu ajwayele nje ukuthi kuba senkosini athathe ngathi uNkulunkulu i-best friend yakhe. Lenye malanga Davide kwamele ukuthi kuyiwe empini ngoba lento yokumjwayela uNkulunkulu ungena lula ephilingweni. Noma umbabe noma umake noma umuntu omusha noma umntwana we-Sunday school akajwayelwa kabi uNkulunkulu. Awujwayeli kabi uNkulunkulu. Kwamele impi ihambe iyodwa nema-Amoni. Wahlala Davide athi sengijwayele ukuthi uNkulunkulu vele uyangiqobela noma ngikhona empini noma ngikho kuyafana. Akufani lasekhaya. Akufani. Uma ukuye uthembe yena ulolwa nguye. Uma sewutendela ngemandla akho umele eqeleni. Wahamba Davide wathumela impi wasala yena esigodlweni. Sathane incwadi yase-Efesu chapter 6 ithi singamniki Sathane lithuba. Wamnika Davide wanika Sathane lithuba. Wathi amile esigodlweni etule upstairs emile letule abuka ikingdom yakhe. Wabona umfati Bathsheba. Lithi iBhayibheli bekamuhle aqedzile. Lo mfati lo bekade ukuthi laphaya kulendzawo yabo wonke emadvodza ahambile aye empini. Ayikho indvodza lesele. Ngoba bekwathiwa ukuthi la kunempi wonke emadvodza ayahamba. Emadvodza lasalako bekathwalwa ayiswe la kubhulwa khona kolweni. Ayohlala lapho abhule kolweni lapho ngoba abakwati kulwa abakwati bamba sikhali. Ngilana na Gideon wabaleka wayobhaqa khona ngoba labangakwati kulwa babhaqa le enzaweni yokuhluta kolweni. Kodwa labakwati kulwa bonke basempini. Inkosikazi yaUriya yaphuma yageza ingqunu. Wayigeza ingqunu beyingafuni kuheha Davide ngoba beyathi kahle ukuthi Davide usempini akekho. Beyathi kahle ukuthi wonke amadvodza isayina asehlute enkolweni kumbe asempini. Ayikho indvodza lesele. Wakhumula wabangqunu wageza umfati. Nakageza umfati inkosi imile etulu yambona angqunu. Ingakho kuleli bandla leli make longqunu ngisaphila ngeke angene. Intombazane lengqunu la ngisaphila ngeke. Into ngena mhlambe uma mina ngingasekho sekunalo umfundisi mhlambe leka compromiseayo. Leka sister bakwantiza. Mina kwathi uhlala ekhaya lebungqunu bakho. Hayi na. Davide wambona ingqunu ngoba indvodza ingabona umfati angqunu iyalimala. Yambona angqunu asekhaya yathumela. Yathi ngilanzeleni. Lithi bekamuhle aqedzile. Wambita amati kahle ukuthi lo mfati lo unendvodza ene lendvodza isilenge emadvodza la strong empini la kalwako empini. Walala naye umfati wakhulelwa. uNkulunkulu wakwata ngalesento saDavide. Wathumela Nathani ukuthi hambe uyomtshela ukuthi lesento lakasendile sekulala nemfati walenye indvodza. Uwanesento lesimbi kakhulu. Davide into bekumele ayende uma eva le message bekumele aguqe phasi akhale kuNkulunkulu afune ukukolelwa kuNkulunkulu. Kodwa lana kamtshela Nathani atshela Davide wangakhali kuNkulunkulu. Sekuchazile ukuthi ase verse 8 sesizubile. Verse 8 khona lapha. Verse 8. Yes. Nakupha indlu yenkosi yakho kanye nebafati benkosi yakho kuthi babe bakho. Ngishilo ngathi emaJuda nebeTive nelibandla laNkulunkulu lama group lawa ahlukahlukene. uNkulunkulu kumaJuda bekangakashongo ukuthi emaJuda abe nangaki bafati. Ingakho wonke amaJuda bekathatha ngalendlela afuna ngayo. Uthi ke uNkulunkulu kuDavide ngikunikile ini ba
Sinebe-TV group. Sesinelibandla ngithi la uNkulunkulu utshela Davide uthi ngakunika ini bafati benkosi yakho ukuthi babe babo wamnika anika Davide bafati ngevakala angifuni imvotsa la unless mhlambe uma ufika yabo ufika vele so ukhamba vele so ubambe so lapho asibude singakhuluma ngoba ubone kukuhle kuthi enkosini mara ngoba vele ubambile ukhamba ubaba lapho kude mara uma unamunye wafuna ukeda wesibili ulobe ungekho under my leadership uma unamunye uhlala namunye uziyofa uma ngabe ukhamba unabo bayi4 bayi5 bayi6 asente lesikwenda ayikho verse lisitshela usilahla lo shia lo asente lutho la mara na usase namunye qhubeka ube namunye la ule leadership le uthi ke Davide uthi kuNkulunkulu Davide nginikile bafati asiyeni 1 Corinthians chapter 7 ngidlule kahle kule 1 Corinthians chapter 7 kodwa nengayani uphingi yini ukuthi unaye ufunela umuntu kodwa nengayani akukhulumeni nakhuluma make nabo babe phela ngoba sengiyile sengisonzele kule ndzawo ngengayani yini uphingi ukuthi unaye ufune ngengayani lokho nje kuphela sekutshela thina yini libala kuthi wani akube nguleyo naleyo ndvodza ibe newayo umfati nguleyo naleyo ndvodza ibe nawayo umfati nguleyo naleyo ndvodza ibe nabayo bafati kusho njalo kodwa nguleyo naleyo ndvodza ibe nawayo legama lithi lichaza munye ba labaningi munye kukhulunywa nemadoda asivene kubomake nalowo mfati abe neyakhe indvodza naloyo umfati abe neyakhe ayima namagama one voter one fati one kulibandla la uNkulunkulu mara kumaJuda uNkulunkulu uthi kumaJuda ngikunike bafati ngoba emaJuda boSolomon bebana 700 bafati 300 ma girlfriend waqhuma abantu abasha nathi nina kanye bafati waqhuma abantu abasha ngoba kufuna kuqhume kuba 700 bafati ungathi si-right ngamunye si-right kabanga sebangu 700 uthi ufika lo athi mina le thulo ngiyamsencane ufuna uyikhethe ibe nelikamera etulo uthi ngitakwendela mama uthi ufika kunamba 2 athi mina le moto la ngisayifuni ngifuna ungitshintshele le moba ngifuna ungithengele njani uthi uyofika ku50 le mithwalo bakutshele yona yebo angenzalu usaya ku700 naso ukuthethile ka700 so uya girlfriend number 1 athi le Brazilian leseyitsala sengifuna le uthi uyofika ku girlfriend number 50 awusa so uyale manje akakuthi Solomon bekenda njani 700 bafati labaqonzile abalojoliwe se300 marol on akhe beke uNkulunkulu bekathule dula lapho uze athi ngiyanika bekakananki mara bekukwani kukwemaJuda akusiko kwelibandla la uNkulunkulu ayina kahle la ngoba ngifuni bhudi la thambe sengathi mfundisi ngithatha 2 hayila angifuni sesi athambe ngathi mfundisi engishada na 2 hayila mhlambe nangingekho nangiphila ngeke siyaqhubeka verse 9 manje ku 2 Samuel chapter 12 verse 9 ulenzeleleleni livi lasimakaze ngekwenta lokubi emehlweni akhe uyabuzwa Davide kuthiwa ulitheleleleni livi lasimakaze ngokwenta lokubi emehlweni abani akhe qhubeka ubuleleleni Uriya umhemi ngenkemba wabese uthatha umkakhe wamenta umkakhe yeyivathi indlovulo lekamphadelelo la kuthi kuthi ubuleleleni mfotha wabese uthatha lo mfati wayo wamenta wakhe abe amnikile bafati
Qhubeka. Umbulele ngenkemba yema-Amoni. Ngakho-ke inkemba ingeke iphindze isuke endlini yakho. Ngobe wenzele lemine ngekuthatha umka-Uriya umHethi umende umkazi. Zobafuze verse 13. Verse 13. Yeah. Davide wakhuluma kuNathani wathi, "Ngonile kuSimakazi." Davide ukhuluma kubani? Mara wone bani? Uyayiva ukuthi into leyicabanisa abantu naNkulunkulu ukuthi bonke uNkulunkulu baqolise ebantwini. Wona uNkulunkulu uqolise emuntwini. Verse 1 uthi Simakazi uthumele Nathani ukuthi utshele Davide ukuthi Davide wone kuNkulunkulu. Verse 13 Davide akaqolisi uNkulunkulu, uqolisa kuNathani. Phinda futhi verse 13. Davide wakhuluma kuNathani wathi, Yeah. "Ngonile kuSimakazi." Bekumele akhulume kubani Davide? Kusimakazi. Mara ukhulume ebantwini. Ngile nto lebayenda kulamanye amasonto lento ngibabale ngemagama ukuthi umuntu bathi uyakothiphulela kulomunye umuntu. Hey! Awuthiphuleli kumuntu. Live le lithi wamkwatela nokuthi uthiphulele kumuntu hayi kuye. Asithiphuleli kumuntu. Ngiyakuva ukuthi uyaqolisa. Mara uqolisa kumuntu. Qhubeka. Nathani waphendula wathi, "Simakazi usususile sono sakho." Ubeka usakho. Yabamoni. Uthini umuntu? Sisuke qoko. Asive qhubeka next verse. Kodwa njengoba sewente lokhu, wente ukuthi tithatha Simakazi tingamhloniphi. Lendvodzana yakho letawutala itakufa. Nathani wahamba waya ekhaya lakhe. Simakazi washaya lo mfana waDavide labemtele kuka-Uriya ngesifo wagula. Lalela. Uthiphulele kumuntu umuntu wathi sono sisu siwe. Simakazi ngoba kaqolisi kuye wamshaya umntwana. Lakamshaya umntwana sengisefuna kwafast ngenxa yokuthi sinathuma verse amele bese wafunza. Lakamshaya umntwana Davide wathi ngake ngemva bathi kunaJona lo wathunyelwe eNiniva. Wotshela amaNiniva ukuthi ende lokubi emehlweni aSimakazi. EmaNiniva azila uNkulunkulu wangasawabhubhisi. Nami angizili. Wathatha sengendelana nabangani futhi sengayichaza ke. Sengendelana nabangani futhi iBhayibheli ngesikhathi. Nami angizile. Wehle embhedeni wahlala phansi. Basi bamnika kudla day 1. Bamnika kudla day 2. Bamnika kudla day 3. 7 days azilile. Athi uzilele ukuthi uNkulunkulu aphilise umntwana. Le angakaqolisanga kuye. Uqolise kuNathani. After 7 days wafa umntwana. Wafa umntwana azilile. Ngoba uNkulunkulu wethu lo mina ngikhonza yena nawe lo khonza yena awumbribe ngefast. Uma athe wonile phenduka, you need to repent. If you do not repent, noma ungafasta for 40 days, noma ungafasta for 1 year, angeke very fasting. Kunokuthi emve emagama laphuma emlonyeni wakho. Base Roma 10 verse 9 uthi uNkulunkulu umuntu kumele avume ngomlomo wakhe. You must open your mouth and say, God, ngonile kuwe. Indlodzana yolahleko incwadi yaLuka chapter 15 yathi naseyonile kuba kwayo, mara nayifika kuba kwayo yamasho ukuthi ngone kuwe kuphela babe. Nayifika kuba kwayo yathi babe ngonile kuNkulunkulu nakuwe. Ngenxa yokuthi iqalise kuNkulunkulu qala, uNkulunkulu wathinza inhliziyo yeyise baba wakhona wamenela lidzile elikhulu kanti bekathatha imali wabalela woyidla ngoba uqale ngaNkulunkulu qala. Davide bekumele aqala aqolise kuNkulunkulu before ayotshela boNathani ukuthi wonile. Uyayibona le nto ukuthi ukholwa uhambe uconfessa kubantu. Hey, ebabethu banza ukukhulumisa. Emine ukhulumisa abantu. Konza uNkulunkulu qala ozibonile. Uthethelele. Bese uNkulunkulu ke ulo bese uyakuthethelele.
wafa umntwana ngoba bekazama kumbribe ngefasting asimbribe ngefasting asiye kumahubo 51 verse 10 sesimuve ke lapho ngoba lemahubo nawo abhalwa kuDavid sesimuve ke lapho David sekabonile ukuthi indzaba yefasting ayisebenzi uma ngabe ungakemanga kahle la kuNkulunkulu. That's why bazababe kunaleli gama lelithi righteous. Lo righteous uchaza ukuthi you need to be in good standing, in right standing with God. Awubribe. Awuvuke ethaveni utombribe ngefasting. Awuvuke emjolweni utombribe ngefasting. Awuvuke emadlotini endumbeni utombribe ngefasting. Kube 51 verse 10. Yes. Hawu uNkulunkulu dala kimi inhlitiyo lehlanzekile. Nangoke ke manje akasasho ukuthi hawu Nathani. Yabona nasongasasho ukuthi hawu umfundisi wami. Ngoba kule masonto abantu labaningi baze batshela ukuthi bayibhizi ngoba masonto. Kule masonto abantu abaningi babhizi batshela ukuthi ntono dakho hambe uyothipulela kusibani wakasibani. Sibani wakasibani akasuye uNkulunkulu. Nami mina ngileader. Give me, you need to set your record straight nami kuze lokho la ukunderstand ukuthi ungubani. Mara angiqole itono. Mara kufaka bazalwane. Give me njenge leader, I need to know ukuthi ngibani babesikhosana. Mara ngiqole itono. Ngifuna ukuthi ngibani babekhoza, ngibani babegwaba, ngibani babe mara angiqole itono. Lokubonela itono ngibani uNkulunkulu. Uthi ke manje sotshintsha inkulumo sotshintsha kwena. Uthi hawu uNkulunkulu. Dala kimi inhlitiyo lehlanzekile. Fuza pho. Hawu uNkulunkulu dala kimi inhlitiyo lehlanzekile. Yes. Uvuselele kimi umoya wekulungu. Yebo. Qhubeka. Ungangitoshi ebusweni bakho. Ungangemuki moya wakho logcwele. Ungangiqoshi ebusweni bakho, ungangimuki moya wakho logcwele. Uyabona ukuthi ekuqaleni wende ngaphandle kwaNkulunkulu wahluleka. Ngiyala sofuna kwenda naNkulunkulu kuze atonqoba. Ingakho uNkulunkulu soyamphendvula. After sewendela lo ngoba lamahubo 51 ahambisana nalesigameko lesiceza kusifundza. Uma understand iBhayibheli ungakhona ukuhlanganisa alo understand usikwendekayo. After lamahubo 51 sewuyabuya ke manje uNkulunkulu. Ku second verse lapha. Asiye ku 24. Khona ngale ku second Samuel chapter 12. Asiye 24. Second Samuel chapter 12. Yes, verse 24. Noma ngalomunye 24. Davide wase uthuthuta umkakhe Bathishema wahamba waya Davide wase uthuthuta umkakhe Bathishema wahamba waya ulala na Bathisheba wadala indvodzana labeyayetse libito bathi uSolomoni simakatse wamtsandza. Wathi ngoba simakatse amtsandza wathumela livi ngaNathani umprofeti kuthi ethiwe libito kuthiwe Mujedidiya. Uyabona ke naseka phendvukile wamukela isindiso waba ngilongqwele waba ngiloholi wabe seNkulunkulu uthumela umprofeti again kuthi sengikuvile kukhala kwaDavide nyalo sengiyamthandza Davide. Lithi uNkulunkulu David is a man after my heart. Uyivotha lesenhlitweni yami ngoba wonke amadvotha laphendvukako afuna ubuso baNkulunkulu uyawathanda simakathe aphindze athi kuengathi ngeJakobe bonke
amadvodza lakhalisa abafati bawo umthandazo wabo awuvakali kuNkulunkulu. Angathi ngifike ndlela mara sengithelile icathatha. Amagama sine responsibility yokuthi singabendi bakhale ngababomu. Uma tikhalela yena ukuthi inyanga ayikapheli ufuna mina ngimthengele i-ice cream e-Milk Lane ngokuphuku ngese mina nginamalo lapho umthandazo wami uyovakala ngoba anginamali mara kavakala ngoba anginamali yena ufuna i-ice cream mina nginamali so uyakhala alisho lokho iBhayibheli lisho ukuthi ngamabomu umene into lempi ngamabomu ngibinfotha nawuthi ngibinfotha yena kana akakhona ukuba infotha kuwe ukhona la nto bayifotha kuwe ngoNkulunkulu nawuthi ubambala uyafashela ubambala akulungu ngoba uzelele lo kanti ukhohle uthi ukhona lo umene lo lisho lo wabese uNkulunkulu yamphendula Davide wabese baba nemntwana ligama lakhe bathi uNkulunkulu wathi akathi uJedidiya bamnika bathi uSolomon waba ke Solomon ngulohlakaniphile ngoba sowutelwe ke manje la uNkulunkulu sekavume khona ukuthi akweneke tipo wathi uNkulunkulu anganomtshela ukuthi sengiyamthanda ngoba sowuphendvukile wasindiswa wafuna ubuso kaNkulunkulu. Asini incwadi ya Jonah chapter 3. Jonah nomphenyo umthayime kahle ungathabuka iBhayibheli. Umthayime Jonah nami umfundisi lokumgcilisa. Mara ngena mthola umfundisi lo maqiniso njengami. Nami ngingumfundisi. La iBhayibheli unomgcilisa Jonah. Ngesingenzi uthola sekubo Habakukhi, ngesingenzi uthola sekubo Amosi, ngesingenzi uthola sekubo Zefaniya, ngesingenzi uthola nami ngumfundisi Jonah uma ngimphenya kule iBhayibheli uyangidrilisa. Senende usinawo ungabi ngemahloni uthi Revelation Genesis ungabi ngemahloni ngabi ngimfundisi kuyangibamba lokho. So kululeka nje uphele ubuye usufika nakuthi ufuna uqonza ngo uye ku-index nalapha ekuqaleni uvule i-index lokusika ukuphenja imali John nami John uyangihlupha nami umfundisi wangihlupha akusukuwe wedwana ungathi wona ungathi uphasi ngesitandard ngasekhaya awusiphansi usentulu kabi nami nami wena uncoma before nami uyangishaya John so angifuna ukuthi enta ngqondo nyalo ngoba ngimela ngoba kusasa kuyofika umfundisi lomnyela athi umfundisi angivulele Jonah lapho ngivula Jonah lapho 2 vula Jonah 2 lapho uloma so kungaphathi singemahloni nakimi ngiyayendela senifikile Jonah chapter 3 verse 9 John chapter 3 verse 9 Jonah chapter 3 verse 9 ngobe ngubani nje lo wadiko mhlawumbe uNkulunkulu angathi sola ayiyekele lethukuthelo yakhe leyesabekako kuze singabhubhi. Asitale 5 ngoba ngasesesiphambili asitale 5 bantu baseNiniva balikholwa lelivi laNkulunkulu. Sengiyagijima ngithi yani Jonah bamthumela eNinive waqala wasitharashisi yadlula lapho sekavumile yavunyiswa ngenkani ngoba lesike sikhathi uNkulunkulu uyakuvumisa ngenkani sekavunyiswa ngenkani hayi ngandlulula masikhathi ongasihambile manje ngandlulula uyabona Jonah uNkulunkulu uthi hamba eNinive yena uthi Tarashish lapha eTarashish kunemkhumbi nakhona usuke hamba uye eTarashish balinzile lapha bazalwane balinze kuthi umkhumbi bonke lebathenga amathikithi bagibele Jonah ingwenya uthenge ngemalasi izithikithi bayomkhumbi awuhambi balinze lo muntu ngoba kuyabonakala ukuthi usanza kuthenga nyalo ithikithi bamlinze kanti balinze inkinga yendo wasafika Jonah emkhunjini basinabaqhubeka nemkhumbi endleleni umkhumbi wabanjwa amagagazi bakhipha tonke intotabo bathi lahla kwaJona kulelo ngoba lo unenkinga uyavama ukuthi noma ningamboni inkinga naye nishayisana ngetinhloko nithakathane nihlebisane ingweni ithule eduze ekhathi emandini lele bafuneka kube khona umuntu
lohlakaniphile wangena kamera ngekamera wabuka ukuthi bakhona yini bantu abathandaza ngoba sesikhathi sokuthandaza bathola ingwenyilele ngoba labantu laba bangathi inkinga ngilaba bongabathathi ukuthi bangabanga inkinga ngilaba nawubabuka vele bathi lalele sheni bantu benkosi ngibo labo labayinkinga ngifuna ukuthi mina bazalwane kulesikhathi esiphila kuso lesi umuntu ungamsonzeti la kunalento la emafonini bayibita ukuthi i-bluetooth nayathi bluetooth i-bluetooth umuntu uba lapha wena ube la nakathi yo alapha uyambluetooth lokumsida ungamsonzeti azabe la umuntu jona bamsonzeta waze waba la wabagiyela mikhuba balahlekelwa ngulobe banako ngenxa ya Jona. Jona wasala kalahlekelwa kulutho. Batakumunye bakushiwa na lutho. Umunye bantu lebahleli nawe khona la. Umuntu usinde ke bluetooth. Ngani bluetooth ungala ungale. Umuntu nakathi ukutela 100 rand, nankusivele uyafuna ukunika 100 rand. Nakathi uyayiboleka nje uthi angikuboleki ngiyakupha. Uphumile kuye. Noma ndibana sasa awumbuki nje lokwela kubhadala 100 ngoba uthe ngiyabona waswena ngiyamupha. Lesikhathi futhi athi ngiboleka 100 rand na ungenayo awusirwa ukusho ukuthi mina nginayo 100 rand mara ufuna kuthenga singwa ngithenge lo into phela yokunika wena anginayo mara ile nginayo ngifuna kwenda 1 2 3 4 5 ngoba le into leshilo makholwa ukuthi Sathana ufuna ukuthi siqambe manga uholile 31 15 25 17 ngabo uholile bafika bathi sitela lo Sathana athi kuwe thani awunamali na uthi akunamali uqambe manga unayo nethi awunayo yokunika yena mtshele ukuthi mntwana sekaya ngiholile Lemvana uholile mana mfuna kubhadala school fees ngene lo sele makhaba sele inform ngene yokunika wena anginayo qiniso kulelo mayinine anamali unemali unayo so ungamvumela umuntu akwendise manga msinde ke bluetooth yatsita njani abantu abuyento khaya Jona wafika wangena emkhunjini bajabula bathi hey samba na Jona walahleka tindo tabo bana Jona fast forward so uNkulunkulu wamlanza ngemkhoma wayomphosela ilive so uyahamba yashumayela uthi uNkulunkulu tolibhubhisa lelive leli uma ningahlali ningaphenduki ngakaphela ngemalanga la40 asifuze ke lo verse 5 Jona 3 verse 5 Bantu baseNiniva balikholwa ilivi laNkulunkulu. Bakholwa ilivi labani laNkulunkulu. Na David naye watshelwa kuNathani. Abasivanga bathi walikholwa livi. Kodwa abantu baseNiniva batshelwa uJona benanjani lelivi balikholwa. Emva kokulikholwa kwendekani. Ngakho basebamethela ukuthi bonke bantu abazile. Bamemetela kuzila. Ngilokho simine kuzila kubodwa umuntu angakaphenduki akumsiki ngalutho. Bayimemetela yokuzila mara bagcinaka lapho. Qhubeka. Kusukela kulomkhulu kuze kube kulomncane. Yes. Bebathe emasaka bakhombisa ukuthi baphendukile. Bakhombisa ukuthini? Baphendukile. Asikhulume sonke umuntu lokumele azile athinze ubuso baNkulunkulu. Ulokumele akhombise ukuthini? Hayi phela nathula nje alifuna imphenduke. Umuntu lokumele azile athinze ubuso baNkulunkulu. Ulokumele akhombise ukuthi wenze njani? Uphendukile. That is why umuntu uma angafika kuwe akone emva kwaloko oqolisa kumele kube khona ithelo yokuphendvuka uthi uJohane nakabhabhatisa emfuleni Jordani uthi vedani ithelo yokuphendvuka sidinga ukuthi bantwana bethu sibafundise ukuthi mntwanami umonile utshontshe imali yami wende lokhu naloku awukaphumeleli kahle esikolweni lo mntwana kumele avele ithelo yokuphendvuka kumele noma thola 10 rand kube nguye lo mntwana iphilo kanje kube nguye lo mntwana lakathatha imali athi papa ngitholela 100 rand lapha e-sitting room akase kuqale mbeka itshontsha siselo lokuphendula thini papa
ngithola ngane dala lapha sithi ngqo kube ngolozo hayi ukhohlwe ngini ngithele lo sonjani sophendvukile uma ngabe ngomqwathela ngumthethisile ngumshayile kuthi uhlala buye ebusuku kumele nyalo na uthi uyabuya ngabo 5 umthole kunguye lengaphisiphela phezulu okhombisa ithelo kani dokuphendvuka nabaseninive bakhombisa ini kuphendvuka ingakho na Davide nasekaphendvuka ngilangululo bese uyamsitha khona kumele libandla likhombise kuphendvuka uma ngabe ngothanza amadvodza usengakholwa naso ukholwa vala skate vala roko uma ngabe uthanza abafati usengakholwa naso ukholwa vala konke lokuvaleka uma ngohlebana usengakholwa naso ukholwa yekela kuhleba uma ngoqabanisa abantu usengakholwa naso ukholwa yekela kuqabanisa abantu akube khona kuphendvuka mara kuyavakala bazalwane ngoba sihlele abantu lasithandaza nabo sinikela nabo sizuba nabo sena nabo aphuma nje lasoyohleba aphuma aseyokufika Matthew chapter 4 sesiyafika Matthew chapter 4 verse 1 Matthew chapter 4 verse 1 Matthew chapter 4 verse 1 khona lapho nje Jesu waholelwa umoya waNkulunkulu ehlane kuze athe ulima kusathana asazilile kudla emalanga langemashumi lamane nebusuku bakhona wase uyalamba wase wena njani uyalamba ngoba exileni bazalwane siyalamba wasilokhuluma nawo amagama bese siyathandaza uNkulunkulu uzibetela ngaJesu ngathi esimaKristiyan yonke into leyenteka kithi kumele siyibone kuJesu umntwana sekhaya akusho ukuthi uma uzilila ngekwenteke inkinga la kuyazivelela ukuthi inkinga letinye tingavela ngoba wena awusingcwele phambi kwaNkulunkulu awukaphendvuki inkinga leti vela ungcwele usindisiwe ngeletho ukuthi wena uyatinqoba lethi vela uma wena uzilile uma ungasingcwele awutinqobi angiphamze ntatha Davide bekazilile akasingcwele umntwana ufile Jesu uzilile ungcwele Sathane wamlinga kaningi wamlinga ngematshe wanqoba wamlinga ngophakamisa wanqoba wamlinga ngokhothama wanqoba siyavela inkinga sifastile mara siyanqoba siyanqoba njalo sidlule zintweni ungasingcwele nawuvelelwa timbi uyahlulwa uma uyiNkosi uJesu ungcwele nawuvelelwa timo uyanqoba thina esimaKristu sibhiloka kuJesu nasivelelwa timo siyonqoba sivala amehlo uyabuya mamfundisi utothandaza